Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kedorbar rat jongkarat nongpo ilaka serdarship mentakasi kala pendap ya kajing le niam shat sejer basisian chisnem ringkat ketem kaput kashat tenrai bat kiwe de kajing le kai tenrai kumbalayalam daki longshwa manshwa hakan dikasi lawan banyadan ringkat lang da ubak prestun tinsong usembut menteri rangba kajela ubak Meryl Bonds UMLA ka nongpo ke kongrona khamdet ke MDC na nongpo Deputy Commissioner Gariboy u Abhilash Baranwal nalor kiwe de ki officer sarkar kinong yelam nakirat bapher Gariboy kinong yelam jong kiseng bapher bar ki patba ki balawan nakaleng ki jaka ha kan dikasngi lapen pho pen pheng lengba ki jing shat tenrai bakentup nadu ka jing shat maste shat shudwat ka shat ra kan thai ka jing tem duitara ka jing thong kiu siet ka jing tan terlai bat kiwe de ki riti ki dastur tenrai jong ki khun ki hajar karat nongpo Habakran hakan dikasi ubak prestun tensong usembut menteri rangba ka jela uloong baka sarkar jela nadu usnam arja khat pra ter kajing angnut hi kalong kumnu ban kentiu ban penne ban sa ya kariti ka dostur bat kanyam karukom jongki men barim ki jongi halor kajing ka baki pat ba ki kendo wan poisha ulum wurto namar kajing sneu palat jong ka surok kumbalapan pau nadu kinong yelam rat kinong yelam shnong batru kinong yelam balang uba prestun tensong mentakasi ulai kajing kular baka sarkar kan mang hadu sanklur duna na kamang tingka jong usnam araja apusan arpun riu banchna ya ka surok rong ka bapakka ban pensuk ya kinong let nongwan bakim dan kam ban khuslai shu nang ni shakhamat Bakulat pa halanang munchwa Chano male pada topa Chichari Om kang he ka pinong palajing Tapi om pahanga marchiting Tiba menta de hoy kami duji pensi Astang pa bale chang puspi jile ma bakular panganang menchwa baja chong jari cerita tiba menta te jile kami Nganya tu ya pi hakajingalam jongi ya sarkar nadu ar hajar khatra ter hadu kanigasni ke pemerintah kajing angnut jongi nakaliam ke sarkar kalong kumno ban kentiu ban penklan ban nang penek ban pensa syushu ya kariti ke destur ngaat syushu kaniam ke rukom Ndai tanggariti berdustur kaniam karukom jom kimen barin ke jomi na kata kadao nganya tu epi haki jaka kiba kum kine kiba idon kam
Nakaliang Joko Sorkar ka design ka plan kumno ban penbit ban penbiang kenang baki kun ki hajar lapi ong ka raj ka hima ka ilaka bat kiwai bakila ia ka ban penet ban pensa kumbang alabak raya di kumta ka mga kwa panpoy bet sa kapang ha ka ni ka janmit ka bamenta ka long ka banengkong bakan ay ya ka jingker kukurdo kerpang ya ulungdo jangkaray mensyemsnem bidang sedang ban wanra ya ka ni ka jingsya kum karay hajrong jong niulung kadis kasin kabaar bat nangni terter ngin pelong hajrong jong ni ulum ubangala ban ong de ulum ubakentang ulum jong kaburong karan nompo barokowi ban ong ta karan ngangin sket bau ni ulum unlong ru kaburong jong Karibohoy District Barokoy. Dikay kabangakwa ban ong ya pihang ni kalong. Nga angnut ban yoi balasyemsnen. Kasyan jong pikan kampu kamping susu. Kung baong ikong runa mene yawan syat siya kanigajaka mene mesdet laya sumu bodar ba internet na balik ke lah siapa saw dengan kuat ban ong yo pilai semsnen ngin pet bahkan ni kejaka jopi kayong bat kinong wansya kinwan da kabapu kabensim da kabasngau tenat krem don syuk kanu kajing sngau atatin ban poi hakliar jong nulu ngalai keren bat ulu kalem lei na marban na duman syamsnen milas tamban wan bani pendu ya nga aga jinge penbet ya kan ka surok kaban pedi tenat ru ya katiga snong hangti menne orang ba suna uru uskatri juga snong ula puli ya to ka memorandum kaban ya leng ba syau ni ulum kumasan plur duna ngakwa ban ong epi usnem arhajar arposan arpun riu financial year ngin pentrekam ya kini kesurok banako kebenta kabaar kabang marjan rengkat bat ki district council hapok jela kesomi namar bangiyo ibha Daitan lembaga district council bangi kiripa mangi ugaro ukasi ujantia ngine ngisa bat ngin yai penklan susu dari lemba jong kadiga kita kabandri namadon teng-teng kiba persutu bakla kiba ong ba kadis kausil kaparla ban aji nga ngamwe wasutu bakla kikun hep kibari kikun sama ka ikhtiar ka bakraw tam ya kejela megla jungi kalong ya keren ya ka bakraw tam ya kiwe ngam keren kan ya ka kendeu ka siap wemeli jo pimeneu la de keren Kemau baha ka absolute ownership. Piong hagaru, piong hakasi hajantia. Kadai ka district council. La piong kari raj, piong kari hima, piong kari kur, piong kari marway kari shimet. Kadon ka district council. Ya katani om ka absolute ownership. Iju keren bahangan ya tu ya pi. Nakapor si kapor. Hakabedei bat kenika isu.
Namar teng ong kawan rum ke jing sutu bakala. Bagi ong ke diskausil kam don bor. Nga ong ya pila pen scam ya kabor joka diskausil ya katakan absolute ownership. Ya kecakai ke puta. Haka jela jong ibarat kawai. Lapen scam hawa arjar kat kenai ke Supreme Court. Ke Supreme Court ke scam. Tekedang dunakan dia. Toh, ngilalom terai. Tambah don kapuar kami don kam kejingan dia kiatin. Nyelek kumno. Long kabala sengau bahaban tauru apokarai kejan pi ke society. Maka don kawi ke guidelines na ka sarkar India. Lemba ka ministry juga tourism. Bangin aji ngarap hak itu kijaka bedon kam. Bat endang iladet ban sna yakiniki infrastruktur baru. Kasorkar kan sna tambah kasorkar kan mak ban peniat hak ban peniat daki kenja society kiba kan penbit penbiang dakaraj baru kowe. Dengan kerpat bakin tauno ia kani ka society kijoki. Kloi kat bala. Lada pimpat dep, lada bersama dengan bumi. Tahu ya ke society, namar baka project ngin sna natray don police officer. They so bahaban note down ya kata. Namar ngin le convergence. Kala banlong na ka arts and culture, kala banlong na ka tourism, bat kan long lang route. Na ki department ki bapher. Ban beautify, ban pen internet ya kena kejaka. Namar kung mga ong ipikin ni kajaka kaday ka ba itanat hadu kata-kata. Bat hindi kata kaban penmiru ya ka fon ka babit ka babiang na kabentang. Jong karay. Kublay siyajar mo karay kalaseng ya katay ka school kibabli kina school kiyon ay jing ay sa kabahay na kublay siyajar mo. Mga ngitskem katay ka school. Nakaliang jong karay nong po. Lemba ka revenue kaban ni ang nikelen. Pinyo ya kabanang penhe ban penklaim ban penbit ban penbiang ya ke jinglut Joseph hakaskul bat ke jinglut kam jokarai barok kawai hakikat tu kan itu ligi senam ki belale ila juyo bat dia kendu bat kinong ngelam rat hakaba kala judan ke jing pensngo kumno ban penimbiang ya kani kata masa lane ya kene kesat sejer kabla judon nadu kipor kiberim nda hintai kabla yalam yengi ngisong kemen abang ikan mau ya karat numpo meni kiladon nrimut kituki riurang ba kibalayo ban ai lembagi tu bijing pensa jing ken mau ki momento ya dibagi bahaying dibahasem dijongki kilayo ban pediang aduh bahing bahasem di jomba nomiwel nang tadi Pak Sonsing lengdo Pak Nison Pak Phil Pak Barnabas gigiwei ya kaba kini kirang ba kiba dan kiba beli la ibit pensiun no seledi Pak Gidon ru kiba dang don berni kiba don ke benta ke frau ban penti kena ba kariti kedustur kan nek kan yang ban penting kena ba kesat sajer kan im kan long hadin jom ar hajar sau kumaginong ilam kila yetu musyam lala ban penlong tikena ladengin haidin ngam aratin ban ong kidau kila pendan sibun tendre minum haidin ni kita tende gisau kemen pan bamenta naduk kesnem ke beladek nadu usimti iba linus lendo lembat kilongsan barok ba kila sim ya kene kesinjam ban penlong biang ya kesat saja kadang kan mau kini gerang ba kilawan ban ye kendu mensem snem aga bangila kwa e ban don rengkat ha snem ke beladep dan dari nama bahatu ke por kadang trikam kene ke model code of conduct jong ke MP election tingim syam layo banya don rengkat ada tu kesnem keladon ke komperhat
akaba ngin ya wer ngin ya khot hi ya i sa prestun den song tang bagadan kejing perking hak election MP hak tukupor umsyam layo lat banwan dengan ajin mot ya kini kirang ba pin khot no deki officer sarkar bang pun phone iba Frederick Harkongor ubode u commissioner secretary jong ka arts and culture hak tukupor agak lawan banlong kumu kongsan berkiwe-kiwe. Dengan isau kemen pak, bahagian yang kesenem, hadirin penbaik, kabarenti, kabar internet, hadirin persang jong karan numpok, pilala ban penlong, ia keneka, syat sajer, kabi isyong kun, kejing esik hilang, jong iba prestun dan song, ibom syom natin kai, ia kapor, ndri ibala penkongu, ia lede. Banwan, banpik dalade, ilagi jong ki breu, ilagi jong ki kun ki hajar. Iba tensong kum u sumbut menteri rembak jong gejala, ngalaju sakhi, hagi babun ki program, hagi babun ki sidong. Mendai tang hapok ke konsumsi ke jogi, hagi wei ki tan jong kari kasih berdentia bat kari lum garur. Agabari laju dang ke bentang ke bakrau, manok senyang, bat kawai ke pasal benar ke jinglong ke jung i galong ba ide ibril ibum jukarna aba ti jupen sngong di jupen skap laga dei habang ia khot ia wer ban pensengan laga dei hadi jing kerpat na ka bantagi jing erap ki kampen roy laga dei kiwi ki kam di kebun i omne urang ba ya uba kathan riwar ka i ke jungi kala penni adin ke jong iba bibi lendok Menteri barim jong gane ke jela ke jungi menteri rangba ba tensong iladei wei na kinong elam